بله تماشاوان هیجام بهتر لسر و بابت راستن لسریار که میوانداریا خبات زیتو جیولوژی ناس کریه برای صبح خیر هاتی دست بگید تا راپورت هم گهداری کر عردهجین چیه؟ اگر تپیناسین گشتی بده عردهجینه هر وسا صدمین عردهجینا دو یاکو هریما کردستان و پرچین دنیا کردستان اگر تو چند ولات دن لدور مینا کویت تا گهشت اردنجی صدمین و چون لگوری لکولین داوی و پیشبینی چنه درباره و عردهجین. سپاس بو برنامه هرک براستی عردهجینا دو چه بویل سنتر اول رجالات کردستان بود و در باسی منطقه سلیمانی و هولیر و دهوکه و کانی بیجی هر چهار پارچه کردستان گرتن اگر تفکری صدم عردهجین چیه امکان تشکی پشتاوگرن یعنی برام دبی عرضه ناس بکن عرضه ام بیجن زیر بین کره ارضی او عرضه ام لید جن کانی بیجی چند ام زیر بین پلیتیام بعربی بین صفیحه بیکاتیه او صفیحانه دائمی د حرکت دائمی نقبه وانده هیا دو يعني كان بيجي حركات دور زي بيجي حركة دور ونيزك متقارب ومتباعد اف حركات يعني بردام نقبوان ده چربه دبين صدمن عد يعني عرض دهجه ودبين صدمن كو اف تشتيق بام دي مننك باشه چه آلی کاره به انجام دانا عردهجینه اگر ام تبحثا و پلیتیانجی انکو صحیفه عرده کر زمینه کر چه آلی کاره دا کو دیگه آسته کو عردهجین چه و لرزاندن ده زمینه ده چه ببن يعني بخواد بكاتا عرده وصاير طبيعتها عرض يعني كختا چه بوي صفيحان عندي چند صفيحان بيكتي انجا او صفيحانا بني عرضه دا اگر بچی کلاه عرضه دا تکانی بیجید امزی بی ولکانیک یعنی براکین دائما بن عرضه دا حرکه عرضه بن نوک حرکه عرضه سره اینجا هر خلالك يعني هر بالانسك اگر بن عرضه دا بن عرضه تيجوهرتن او هزا بن عرضه در کفه سروی عرضه ایدی اب هست سروي عرضه و ماشي اگر ام بحثا كردستاني بقشتي بكن يعني او عردهجينا كو دو تشيبول روشالات كردستاني جهشت باشور كردستاني بشترا جهشت برچندن روش ابای كردستاني و كوري كردستاني جي اگر ام بحثا سرشتا كردستاني بكن چه آلی کار به انجام دادن عردهجینان یعنی جی درست بونه عردهجینان لکردستان بگشتی بخاط کردستان چه دابش ول سر ام بیجن یعنی سر چواب ولاتان تکانی بیجید او ولاتن مثلا وک ایرانه صفیحه زیرد بین اوراسیا ایران تایبت بیرانه طبعا گفتم یعنی صفیحه يعني تكون بيجي حفظ حش نوع صفيحة السروية عرضي هنا صفيحة عربي هي صفيحة إيراني هي صفيحة إفريقي هي صفيحة هندي هي صفيحة عربي تكون بيجي رجاوي كرساني باشوري كرساني لصار صفيحة عربينا الباقوري كرساني لصار صفيحة تكون بيجي أوروبية الرجالات كرساني لصار صفيحة إيرانية إن جاء صفيحة نزك دوربون اوان كاني بيجي اعتماد لسر او بيكهاتين و اويد يعني وقت بيجن صفيحه ايراني ام بيجن هيزبون او يعني حركبون او بهتر ج صفيحه عربي جبر صفيحه ايراني نزك صفيحه هندي ونزك صفيحه عربي برای که کانی بیجی رجالات کردستانیان ایران ولات ایران بگشتی مترسين عرض هجينة اللي بهترة بارشين دينين كرسانة. عندك دويجن بنداف يانجي هبونا آوك زيادة لولاتكي يانجي كشاندنا بترولي دهلكو عرض هجين چه ببا؟ چه راستي آويكي هي؟ راستي تشتكي زانستية؟ كانت بيجي يعني چه عرض هجينة يعني دو جهن بيت يعني جهن
كو آفو وأم بيجن وشكاي هبن أم بيجن يعني آفو ومنطقين يابسة أو بن لو داري دائما جبر دو بيك هاتين يعني نوك هذن آف وأم بيجن وشكايان أم بيجن أو صخرين كيان أو بيك هاتين لو داري ندو بيك هاتين وكف بالانس نقبان داتن جبر أو دو بيك هاتا دائما وقت بيجي حركات مستمر بينهم وآدي يعني بذي شكلي او ايديا ادي ادوي او مقول يعني بدايتش مقول او يعني تمشي قولاي عرضه ده قولاي عرضه يعني تكاني بيجي تفض يعني تف بركان وكيد بيجي يعني اول بربه يعني لو منطقه بيتي يعني سبب يعني ام بيجن يعني عربي باصطدام يعني اصطدامات آذو وشكاي يعني يابسة وكيف بيجن مياه أمزي بمحيط وكيف بيجن آذو يابسة يانش يانشي أو يعني أو كلها من عرضية ده دبي سبب سدما باش تجوري عرض هجينة هي يانجي بلاين وي درجاتي وي تشنا وتشيا أجلكي مطر سيدارة جوري وين كوني بيجين السر أو ساكن السر كلها بن عرضية ده يعني جبار مقولت يعني يعني عرض هجين جبن عرضية تكون يعني دارت كافي اگر نوع بين جورين يكي كيلومتر يكي حتى حفتي كيلومتر او كيد بيجن او متر سياج نيزك سروي عرضين ايدين حفتي حتى 6 كيلومتر او جوري دوي او قال لك متر سيا اسج حفص سيسد كيلومتر برا سري حتى بيجن او جي حتى يعني مروف حسبيناكي بس اما ترسي جوري ياكي او يقول نيزك لسروي عرضي قام في حسب كان عرض فاباجي بله او اجبر نيزك لسروي عرضي يعني تبي حسكي بس او تنجي دورن يعني تبي او نابي بله ما مستخبات بريكو عرض هجين شبابا الجهان جهشتنا او التكنولوجيا كو بيش بيني بكن وعرض هجينك شبابا ل ام بيجن لفي ولاتي فان روجان دا يانجي دم النزيك دا بيش بيني هنا درباري عرض هجينه وكو درباري باراني بارينا باراني يانجي يعني وكت بيجن يعني مشكله عرض هجينه جبرغون تكنولوجيا يعني حتى انها التكنولوجيا نجشتي واستيغو بيش بنيا عرض هجينه بكي يعني هم وقتها بحسي جيكر يعني باران به زريان به يعني فتشنا او بن پیش بینی دکن باران بیجه پیش چند روزه دی باران بار بس عرض هجین چه تکنولوژیا حتی نه نگشتیه وی آستی گو پیش بینی عرض هجینه بکی پیشتی دی عرض هجینه دی او تکنولوژیا وقت بیجن پیور اوان اگر نه تکنولوژیا حتی نه نگشتیه باشه پیشتی که وکو میناک عرض هجینه که دوهل ام بیجن رجالات کردستانی چی بو و گهشت هرما کردستانی که اوجی بپلیک زیده بو هم ولاتی هست بیکرن باشه پشتی وی پیش بینی وی که هات که عرض هجینک دن چی ببه بخواد او تشتکی زانستیه یانجی هيا بس تشاوه بخا اگر يعني رود ده عرض هجين رود ده وقت ام بيجن شابول وقت موجه او موجه يعني بتشوك دبي وحلقه مزن تر دبي ده منطقي هانا نيزك نام وقت دهبوي السنتراوي باجار كرمشان بوش بروي اكيد ما ترسي والضرر ان وين منطقه بهتر بوش منطقه دي يعني حرف يعني كاني بيجي وقت منا كدي اس كان بيني وقت كفرك بخناب افيدا بدايات يعني او موجه بدايات مزنترة بشترا هيدي او دايره او حلقه هنا موجه ضعيف تر دبيج بر في كده بهتر سنترا عرض هجيني الكيربي او منطقه زرار يعني مطرسيه دوباره عرض هجيني بشتي انجام دانا تا چند ساعه تا چند روزه مطرسي بشتي تشخاصي ده روي علمي روي زانستي اگر عرض هجينك چه دبي بشتي وقت مقول يعني او موجات يعني عرض هجينك كدين چردن بس مروف حسبيناك الا باجهزه تكنولوجيا بيشكتيت حسبيدكي اگر نه تبيجي بشتي بساعتك يعني 2 ساعات او تشتانين چردبه بس جوكتر يعني تحسبيناك ثم ترسل صار كمتر يعني ما ترسيو حسبيناك يعني مروف حسبيناك بس اجهزه متطور بيشكتي او
صانع. باش جبو سلامتی و ساخمیا مروان دمین انجام دانا تشتن وسا و عرض هجینا کو دو جیل هریما کردستانی لکردستانی بیشتی چه بو بره چه آمده کاری دوین بکرن یانجی چه آگهداری تعلیمات هنه جبو ولاتیان او بخواد نمگود بداية التكنولوجيا نجشتيهاش برفيا كي يعني وقتي رود دي وقت عرب بيجن لحظية يعني وي وقتها إجا وي وقتها أجر آية كي بيت هاجة يعني هاج وقت أو من يعني هاج درون أخوها بتضبط نفسها وبيت يعني بآرامية التصرف بكي تب عصبيات يام بعجلبون تصرف ناكي المال بي كان بتشيل بر ام بيجن بر ديوارا نل نافندا سنتر ام بيجن و يعني و غرفه يعني و جوري الرينشتي الدارفا اگر دناف ساري دا بي باشترا قلت الجياكي بسكني يعني جياكي فالا بي جياكي دورة بالاخانة و جبردو جتشتين يعني انه ببين سادا من قوساتا يعني باشتر قلت جياكي هر جياكي فالا يعني جياكي تبنا و بالاخانة لنبن باشا جهة كردستان سوريا ده نقشه عرض هجينا ده لكوده يو چما ترسين نزيك يعني جيت بيش روجا نزيك ده لسر روج أوائي كردستان دوي درباري ده وقت مقوت يعني ده كردستان سوريا يعني روجا وای كردستان جي تكاني بيجي بشكج ولات السوري ولات السوري بشكج صفيحة أو بين صفيحة عربي إجا بيش بنيت نمقوت يعني تكنولوجيا نينن بس پشتی گورو ده ایدی تدبیجید وکبین چه بو اگر نه تکنولوژیا و پیشکتی تدبیجید کانی بینیم. بله گلک اسپاج بو زانیاری انتاین وردو گلک اسپاج بو آمده بونا تل استدی آرکی جیولوژی ناس خوازیتو زور سپاس.